Assalamu alaikum, urmatlı, hoşluk tuğanlar, urmatlı atalar, apalar, ece qarındaşlar, urmatlı bugünkü bizden konsertibizden qadırlı qonaqtары barыңızlardan girip kelgen жаңы 2017 Jambıl жылыңыздар 2016 Maymıl жылыңыздар менен құттап қоялық. Қош келіпсіздер. Бүгін рахмат біздің бұяқта тұрған қонақтар мінеке бізді сыйлап келгеніңіздер рахмат. Сіздерді көріп мен сүйініп атам мінеке тіке тұрғандарды көріп өш тұтқандар көбі пұтына тұрып қалыптыр деп. Урматтуу меймандар, ушул концертибиздин башында bir 2 мүнөткө сиздердин убактыңыздарды алайын, анан концертти улантабыз. Азыр негиз концертибиз саат 6:30 башталыш керек эле, жарым саат кеч баштап атабыз. Анын себебин азыр айта кетейин. Буга чейинки биздин ушул көрүүчүлөрдүн арасында bir кызуу талкууну жараткан 120 кой тууралуу bir сатирабыз бар эле. Аны барыңыздар билесиздер. Ошонун чуруучусу токтобой мына азырдагы Рахман аке көз 3,5 саат ушул жерде сүйлөшүп улам сурап берген суроосуна жооп берип отуруп азыр biraz кечирээк келдик. Анан ушул концерттин башында мен сиздерден бир нерсени сурап коеюн. Ушул биздин айтканыбыз туурабы, туура эмеспи же туура эмес кылып, туура эмес айтып коюп атабызбы? Ушуну кандай дейсиздер? Рахмат. Эми биз эл менен алардын ортосундагы биз көпүрө экенбиз да. Анан элдин ичинде болгон мүдөнү биз ошентип аларга эми башкаларга окшоп барып кыйкырып жүрбөсөк, же таш атып жүрбөсөк, же бир жеринен секирип кирип кетпесек, болгон нерсени ушинтип сөз менен, күлкү менен жеткирип койсоң, айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болот экен да. Анан айла жок, анан эми сиздер да олтуруп айтасыздар, беш качасын ойно, беркин ойно, ан ойно дейт экен. Анан эми сиздердин көңүлүңүздө карап ойноп коюп, биз аркасында мындай нерсеге дуушар болуп калат экенбиз да. Ошон үчүн кандай дейсиздер? Биз ескисинен ойнай берелиби же туура кылып атабызбы? Жаңысын айта берелиби? Кандай дейсиздер? Силер туура айтып атасыңар, биз деле силердин оюңарга кошулабыз. Туура эле нерсени айтып атасыңар деп бир эки ооз сөз сүйлөп койгон инсан бар бараңыздарда? Пусть көрсүн ошолор, эгер биз туура кылып аткан болсок. Ким бар? Келиңиз эже. Келиңиз. Келиңиz апамыз жак коңуз. Geliniz. Emi siler emez biz dele narazıyız. Elder dele şundan narazı olarak kılgan nersege degen nersine bir iki os bir sayet koysa. Yani bunu alarga mınday kılıp aytsanız yetmeydi. Mınday kılıp düşündürüş gerek olur. Alıp kaç kanıyak. Alıp gel. Bunu mınday kılıp ece. Mınday kılıp moyunga yelip alıp aytış gerek alarga. Oşan da jede. Ansız bukpaytalar biz. Oldu. Narazımız ece. Tuğra sözdü жетекчилерибизге, жогору жакта отургандарыбызга куудулдар менен акындар жеткизбесе, адамдар жеткизе албайт. Адамдардын сөзүн укпайт. Куудулдардын анча-мынча айтканыңар, мындай чагылдырып көрсөткөнүңөр, сөз менен айтканыңар туура, мен кошулам силерге. Рахмат. Демек сиздин деле оюңуз биздикиндей эле. Рахмат. Бердем не болот? Я. Міне ол атады, бұл еже міне чығып алдыңыз беқа. Міне артистсіз бе сіз? Же көшеде оғында ұрдан оқшайды, ал мұны оны. Жоқ, наразымыз. Ал мұны еженің мойындағыны. Міне ол атады берді. Міне ол атады, қана. Міне ол атады десе. Мен берге чығып алып, разымын деп атсам еле, тек еже менен қануеге шығып алып, наразымын деп башташты мен. Жоқ, ұятты еже. Бордыңызға концертке келдіңіз, отырыңыз ем, отырыңыз, ұят. Ке, отырыңыз, түшіңіз. Артис емесіз да, тура ғой? Анда отырыңыз, бол. Еже, наразымыз еже? Тура сөзді, тура қабылалыш керек. Бол тұр. Мені қолдап қойғаныңызға, рахмат, қол шағып қойғаныңызға, апаңызға. Ұят деген керекті. Мына апасының ойы, апа біздің айтқанымыз тура екен?
Munaka. Ey. Tuğra demek. Ey Tınar. Тура екен деп өзіңіз Sen konsertin başlamayısın, uyat da mı? Alçı bunu, ne kanı yok, alçı bunu. Çınlanan aytış gerek. Oldu, toktot da sen ey. Sen konsertin başla, cana 120 koydun da ızı çuğsa hali bütelik. Sen daha ne gelip alayım ızı çuğsa? Şunu çıkal hazır elge ayttı. Meniki Tuğra desem Tuğra da kalalış derler. Yeni başta da konsertin, uyat da mı? Joye men elemez ellerin narazı olur da tanırsın. Tınar mınday da el narazı olsa bular geçe yakında deputat şaylaştı. Deputatlarına var aytsın narazıçılığın. Sen ne alasın anı? Hızlı çuğun basıl elek. Joye mal deputatlarını şaylanıp olan hiç kimisi gelmeye da tana beşara kim geçsin bunlar? Geldi. Bulardan kakras şaylagan deputatı gelip bir yerde turat mına. Buna kol çapsakar gelet mına. Kol çapmasa dili gel. Gelsin buna gelip. O şu deputat kayıt kıladı uyattı. Ne oldu? Ya. İşte kalan yok mu? Canım, Ne oldu? bunday da sakal. Siz uşul okruktan deputat var şaylandınız bile. Ne oldu şeylensem? Şaylansam ne olur desem nerede el narazı olur da. Bir elde uğup oturan bir hocarım var mı da nerede ellerini? Kaysıl elde? Bunlar gözünüz gömleği indüşke görün o tamam bunlar ne? No sizdi şaylagan el şayloçular. Kaysı şayloçu? Bunlar şayloçular eken. Anan kim der anan? Bunlar satıcılar bunlar. Niye satıcı? Satıcılar bunlar. Ha, Şayloçu emez. Men Bunlar satıp alıcımın. Men geldim bunlar sattı doğuşu. Men satıp aldım. Soran var budağı. Kaysı şayloçu? Çok emi şaylangandan keyin ahır elden kavaralıp oldu mu? Elden bari narazı olup bütün Nege? narazılarga razı olan hiç kim yok buna. Narazılığını bildirip kol çapkalacım razı olan adam yok mu? Bunların bütün narazı olup atacak. Sen o şu elin aytıp koyçu tınçırak otursun. Niye? Narazı olgun. Narazı oldu ne taptı bular? Aytçı suraçı sen. Bakiy prezident bolup жүргөндө Sivet 1 som 70 tiyim boldu dep narazı oldu ile. Hazır 2 som 50 tiyim boldu. Oşonu taptı mı? Aytın çıkıp oturursun. Narazı oldu. Nege narazı olur? Şömanan Oşama aldı kriminalin avtoriteti respekt menen площадьта жолукту президенттем. Наразы болгон эл ушулбу? Азыркылар Батукаевди учурбузду самолет менен. Ошону таптыбы наразы болуп? Атасынын башына наразы болобу? Joyum köp nerse abişet etkeni gözgörde, kılgıla da abişet etkeni ersengerde. Minte Niye? mında kılavuz, anda kılavuz da aytıp ketkeni kesingeri koa. Sen suraççı bul elden. Kiçinesinde atanesi jomok aytты экен bularga. Ayttı öyle. Onu boluptur, ошол жомокту угуп атышат. Sen айтып койгун. Мынандай кылып отурушсун, болуптурбу наразы болбой? Koyun aka, bu silişko mene köpüm, sen mında yarakın. Ayt ошентип отурсун, наразы боло бербей. Общем, şundağı kılıp ben konsertimi koyayım.